makuqhuma uya ngaqhuma ngakhona especially mawusumdala phela uThira wenzeni Tira kanti ngizokuthi ufanele ngathi andile pesana lapha lokwethu ampaphamisa andile pesana empaphamisa ephaphamisa ba uThira wenzeni uThira amabodyguard andile la beqhubisa ethi umbambeze nestage usefuna ukudansa uThira andile pesana ufuna ukungena zodansa uThira akabalekanga ebeyolanda imic nokuthi ubalekile nje sayithi ufuna wathatha icover awuvumile ukuthi imoto wayishiya uvumile wathatha icover bengazi ukuthi uThira kade ujima ukubaleka hey kodwa bekuyira okay audience hey beyiroka beyiroka crowd hey basenzele nje mangengekho uzofuna ke ngiyena ngapha kuphumana ke ngisabalana naye eyibona into ethandwa abantu uyibuka nje mina ngicela ukuhamba nawe nami bantwini siyobona lalela mina competition university yokuduma ngingakathi ngingakathi into sambe siqhuthulela abantu abehle umuntu sawubona 35 nomunye uyabala la abazi se competition siyahambela ke 78 hawu sisivumela ukuthi basiphumana grace akekho ozobingelela siyabingelelwa bese siyabala ngicela siyenze nami mina senze ukuthi maslama uhlangana nomuntu ucela ukushutha ucela ukushutha wena ungabaceli wena ukubacela kwa bathi hamba kuvuza abantu ngobala abathanda ubalala ngabe uyathi edumile awungayenzi leyo musukuyicelela kubantu abantu abahlanyisha akubeyibona abahlanyisha yabona abantu bahlanyisha caca nje usufikile ayi akuza nkabi yami umnikazi wenkani ngibona nina ngumuntu wezitho sezekuphumbu bayicaca. Alright, isikhathi sethu manje it's 19 after 4 ekseni. Inamba WhatsApp, inamba ungas WhatsApp kuyona it is 0659337172 0659337172 0659337172 nga WhatsApp njengamanje ukuthi kwehlukene imoto lamahawata basebenza ukuqala manje banominate to the same number uzabona ukuthi uthishile uyosho ukuthi ngishilo le number ukuvotela kuzo bona abantu sebenominate sebeyivotela icabanga ukuthi senze award sozo ufuza usenze njani kusazomenyezela ukuthi sengaqala nevote kodwa njengamanje umuntu onenkinga umuntu ofuna simkhulekele umuntu obhekane nenkinga umuntu othi njengamanje ngiseyinhlungweni umuntu othi njengamanje ngiyawudinga umthandazo wakho khehlelezi e-studio before uqala ukuthandaza ndoda amadoda abusisa le WhatsApp message ezongena inumber it is 0659337172 and the other thing please tell us ukuthi how was your weekend benjani weekend yakho yini oyithandile ubukhona yini enkonzweni kaMakhutha uthande ini kaMakhutha mawukhona bapha bakaMakhutha njengamanje bapha abantu abayibonile online sicela ukuzwa njengamanje share the story with us awukhulume nami lapha ku 0659337172 0659337172 bonke kanti akade bekhona enkonzweni awungitshele ngisho enkonzweni yakho ukuthi uhambe kanjani izolo uthema uthandaza kwenzakaleni iweekend yakho kubikuphathe kanjani remember mawusend voice note kunesibusiso sitholayo in return 0659337172 0659337172 inamba njengamanje ozongithola kuyona 0659337172 send WhatsApp yakho njengamanje ngizwe ukuthi how was your weekend mina yami weekend ibingiphethe kahle wena yakho weekend ibinjani yini ekuphathe kabi yini ekuphathe kahle share the story with me ake ngizwe lapha ku 0659337172 0659337172 awusende njengamanje I'm about to pray ngithandazele ngisho i message yakho ezongena njengamanje 0659337172 this is Vuma 103 Let's let him off voice notes. Zero 0659337172 inamba njengamanje ozongithola kuyona lapho wena khehlelezi mini weekend yambe njena khehlele